Beriang Sobhau Menteri ya dari Board Menteri ki Kampok yang ya karai ban penjelani ke erta na kebentar ke skim agdipat na ka akuai syaka atulai snem. Pau ke India kum kesur ke baklan na kebentar kiri ki berang sedang ban ki obat ki beduna ke roi kepar haka jengelang WTO Ministerial Conference ong Piyush Goyal. Nang jur ke jing yak brio na kadau ke jing jur ke jing hap slap ha meglaya tua kendo hari lom garo bat Khasi. Bat on pak shithi ka meglaya State Women Commission sya menteri ke tanai kampok yang ha ka bayde ba ke jing bem shum kya ki pulit halor ke jing sya penyap ki arut ki hebre. Ki kubor ki babnia Menteri Ketanat ya dari Rajnath Singh ulaong baka skim agnipat kelong ka kabuk siar na kabenta ki samla ban penyas no LD bat ketanat shipai bat ban syakri ya keri. Da kabaya ro shikat dei ka rajo ka sorkar pedeng ban kentiu syu ka erta na kabenta ban rungkam shipai hapo ka skim agnipat ula kentui ki samla samhoi jong kari ban sedang pen krek bhai LD na marba ka jeng pen rungkam shipai kan sedang no hakini ki kindiat singi ki ban sawan. Hakabai day bat kini Menteri Rang Badu Ujong Kari Narendra Modi ulah shim ya karai ke bakongsan ban kentiu ke erta na kabenta ban rungkam shipai hapo ke skim agnipat na ka arpuai snem syaka arpulai snem ke erta na kabenta ke snem ke beningkong. Ula ongru babon ba kisamla kin sa yo jing mentoy na kani karai bat kin sa jam syakmat syaka lawai bapna jongki da ka syakri ya kari. इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। Menteri Ketanat Commerce and Industry Piyush Goyal ulaong baka jingyalang 12th Ministerial Conference jong World Trade Organization hanong ba Geneva kala long ka job haka ba ula banjur ru baka India kala yo ke jing job ka pura lani ka shispa na ka shispa haba krench kila patai kubor hanong ba Geneva on dalawai ka jingyalang Ministerial Conference unu menteri ulaong baka India kelami pau kum kasur ka baklan bat ka balak ban syanya na kabenta kiri ki bedang sedang ban kiu bat kum juru na kabenta kiri ki beduna palat ha ka roi kapar ulaong baka India kala pensisha da ka wei kasur ya ka bor jong ka ban long kum ka nong ya lam ka babiang ha ka perthei bro ka wei Ulat ke jela meglaya usatia pal malik ulai shimbenta ha ka jingpen I ka film documentary ka belajar kerteng ka hok ka shikintien bala penmi da ka seng Khasi kmi jo ka shnong maukar ya ka jingpen I kani ka film Khasi la penlong ha dorbar hall ha po Raj Bhavan kani ka film ka dei shapang ki khana puriskam jo ki Khasi shapang ka thmei jo ki nyau trap nyau skum bat ka benta jo ka hok ka sot ha ki khana pateng jo ki Khasi bat kum jo ru ha po ka seng Khasi Ya kani ka film documentary lasot na ka khana ka jutang bala tho da uba Sumar Singh Sawian. Honorable Governor for Nakai Kle Talalong Roa Jilu Kayana. The film sheds immense light on the Khasis and their way of life, belief and thought. The deep wisdom, precious knowledge and universal teachings that are conveyed by the film are a treasure of the nation and of all mankind. I hope many more screenings will follow this one and that more such films are made that can enrich each and everyone. Ulap ba lapsan ulay piteng ban kerwet na pang hajala meglaya kabla wanra ru'i ki jing tua kendo ka bejur ha ki babon tili ki jaka hari lom garo laingot ki briuk layap na kadaw jong ka jing wan tilap kensan ko umsaw habak mara kat ba ka jing tua kendo ha siju kala shim ya ka jing im jong wei briu Menteri Rang Bak Kejela ukonret ke sang mau la pai khmat chaka Twitter ban terwai ki khubor sngo lem jong u bat ula pen benaru ya ka bailut ksan ka bamar sau lak tingka syaki bahayang bahasem jong ki lanot ki blaklat no hakini ki jingja
Ha East Khasi Hills ko office jong Deputy Commissioner kala pentip ban riungut ki brio po mau senram blok kila du no ialah ka jeng im jong ki bat sa kumba ka tu ka ningut ru ki dang jar ngai. Kani ka office kala pentip ru ba sau ngut ki bala klat no aden kesngi ha mau plang. Ka jeng tua kando kala penlong ru ya ki ding bakin khilam no ha ki surok ba hari lum jaintia ha shilenter ka surok ba National Highway Henrio. Kibor badai kemi kila pentip peladap ru ban pelat ya kalit kawan jong ki kali hadian peladap ban weng no ya ka ketik bat ki dieng ki siat nasurok. Menteri Ketenat Revenue and Disaster Management ubak kermen Shillong mentah kesngi ulalit jengo ya ke jaka ha ke baladon ke jeng tua kendo ha ke Shillong lat larem ha ke basawngut ki kena red ke laklat no ke jeng tua kendo hnin kesngi. Ubak Shillong la ong ba upang bat usngau dukha ke mensiam halor ke jeng du no jeng ki mensiam kini ki kena red. Bat ula pentik kena ru ba ketenat jong u kan sa le mardor ha ke bedai bat kum kini ki jat jengjia. Uni menteri ula ongru ba ka sorkar haduk mentah kampat simper khat ru ban pan ya kanu ke jengerap na ka sorkar pedeng. Hindrei lada kalong ke bedon kam klempep on sapan jengerap na ka sorkar pedeng. Uni menteri ula penaru bo lada pthak ya barok ki Deputy Commissioner pen pinstat ki kam ki jam ha ka bedai ba ke jeng siu bailut ksani ki lanot ki belah shakling shop jubor ki bor jong ke mai mariang. After I saw that message, that news, what had happened in this family, it cannot stop me. And the entire department also, we called them so that we can come and witness it with our own eyes, and then so that we can speed up the process when it comes to ex gratia and then any kind of need and support which they require. As of now, we are not thinking about the assistance from central. The central government has been provided almost all the time whenever we are in need. Even this time, if required, we will ask, because we do have that fund which are allotted for us from the 15th Finance Commission. So we are utilizing that money. And if required, we are ready to. I mean, we have to go and seek for the help of the central. Meghalaya State Women Commission kalarai ban pak shithi shu menteri ketenat ki kampo yeng ubak lakmen rembui halor ka jing bem shim khia jong ki pulet akabai dei ba ka jing ujor jong kolong kemi persya yala ukurim ujo free senjana lai sngi ashwa bu penjap yala ki khunrit habakran bakila pathai khubor ka chairperson ka MSCW ikong Pidalia toy laong bakani kolong kemi kala let sharinja police station ha ka arpunyo tarik ujemang banlet ujor halor ka jing sha khata kti halau kurim ikong toy laong bakarai jong ki pulet ban omle ka bo jong kili na marba ula jum lien ban pen Kenya ka an bat ubala kerni ka jing di pen buat kat kum ka jing shem jong ikong toy kani ka jing ja basngosi kini ki armut ki hebret kala ja hadien laisngi baka kurim kala let ai jing ujor sekitanat pulet hakawai pat kalyang ka Meghalaya State Women Commission Coordinator ikong Ani Sotun ilaong bah hakabay day pagkajeng ujor takti ki pulit kila day ban IT kani kajeng ujor sya ka one stop center na kabenta ka jing yo jing arap ka bakloy ikong Sotun ilaong bakani kalong kami ka day ban yo marmari ka jing arap kat kum ka Protection of Women from Domestic Violence Act arhajar san. On the finding of the Women Commission, and I see that there is gross negligence of the police to take action against the accused. We will insist and we will write to the Home Minister that this kind of insensitivity and lethargic habits of the law protectors should be done away with. We cannot accept this. Ka office jong ketenat Meghalaya Power Generation Corporation Limited kelapan benar nakadaw ka jing yai peteng ka jing teru labba kini ki khendiat sngi ka hadam yam kala ki ustet na kani kadaw laban pelat no ya kredop jong kawa yam ha kanu ko por lada ka ka yai peteng banang yai ki shu kumta la maham juri ki brio ki basak la ni treh kini ki jaka betut ko bakin dei ban let ni tur sajan jong ki rot wa namar ko kala ban ki kinsa na kanu ko por na kadaw ka jing play ya ki kredop jong kadam.
minta pat ini pet ya kejeng long jeng man kesun beneng Shillong kejeng shit kalong khat pra pon nyo degree Celsius ba kejeng kriat kalong khat 0.0 degree Celsius kejeng ngam kau hau kalong chispa na ka chispa min step pa knai poi na ka chispa janmien kejeng hap slap kalong khat nyo millimeter kandon kejeng hap slap ka ba malu mala ki kat tu kat ni ki jaka Sashi sen pat ni pen kemau phi begini kubor jengi pila aru ban pet live ke YouTube channel jangka di news Shillong Shoban poish ke bukut jang tup kubor ni pet biang sai sen kimat pekongsan Pediang Sobhau Menteri ya dari bet Menteri ki kampok yen ya karai ban penjelani ke erta na ke benta ka skim agnipat na ka artway ka artulai snem Pau ke India kum kasur ke baklan na kabenta kiri ki bedang sedang ban kiu bat beduna ke roy kapar ka jingelang WTO Ministerial Conference ong Piyush Goyal Nangjur ke jingap briu na kadau ke jingjur ke jinghap slap hameglaya tua khandau harilom garo bat Khasi But on Pashiti ke Meghalaya State Women Commission show menteri ke tanak ki kampo yeng ha ke bayade ke jingbam sumkia ki pulit halor ke jingsha penyap ki armut ki hebrit Dia perlok katung la poish ke bukut jang ketup kubor jing minta ke janmet haduk min Desember pila syai ke singi kublai pi baro